Skins. Shit, qu'est-ce qui dérange me là? Shit, je ne parle pas de ça, non? Oh! Apa yang Sami? Dia nak buat apa? Dia minum apa ni? Apa yang sakit lah? Kuzi. Dia minum apa mana? Minum kuzi. Buat film. Dia minum apa? Dia minum lebel. Dia minum musita. Sakit no sakit. Negociar com ele lá, negociar sakit lima. Ang siya nagla men no. Nagla ni pa kaya men na yo mo mo bu. Negociar men, com ele na bullying mo. Ai sa di men yo mo ma dang mo iba sa. Siya negociar men, com ele men para bom assim, com ele bullying siya. E vai men bullying ni men na. Bien bullying. E vai. Alles. Siya te cha men. Bien para ser bien bullying men. Bien bullying. Ito siya yun sa kasi men. Kung suka mati men so kasi. Eh ako siya bombirite men, bombirite. Makaya siya kuya mo sa. Shit man, pwede yung short dyan makaya men sa pasi. Kung short dyan yung problem. Dat sa amin, may si Matu Tababi, dat sa amin ang luti ko na sun nila. Bele ou di manze la men baka men baka kon kon non. E mouli manze men baka fason pa mansi men. E mouli manze veman men. Ama ito sa Matu Tababi, dat ni luti ko na sun nila. Amon che de pou amdou mouli manze men. Mouli manze men baka kon mansi men. Pou ki sa wak kon mansi la. Pwede na, abon na, ito so di mo so mouli manze la, ito abon abwe li lo di mo fem na diyo. Am telman sot mouli manze men, dife manze veman men. Alam met moun chen, de pou amdou bagay men, sa di bagay men. Vou sa moun chen. Bon wè mouli manze pare pou nan kon men, an vin di bagay men. Yo men kaya sa mse mwen pe, li men a misi a bin. A bisis pou mwen, alo vou sa an kon men. Yo ba meto de yo men. A pou chouan bagay moun chen. Nan mwen chen mwen baka li nakay men. Ese yu moun bon bay manti we. Alam met an kon men. Yo ba meto de yo ba. A vou sa moun chen. Yo men meto de yo. De sou kat la, do ba meto de yo men. Wap sa ka pa. A pou chouan, vou sa an kon men. Ou men sa fe M. D. A pou chouan fe moun chen. Alam met an kon men. Yo men det meto.